Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo. Ti umuna pa sa teserya tayo taalawa sa napauluhan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Umadanin ti panagturposyo dito'y training center. Aurelia, lab. Mabati akton dito'y ngagmaymesa. Talaga akasta, Alfred, love. Ngam di ka matanagan. Saan akto nga agbaliw kan ka, nga uray agin na dayuta. Gaputa uray na biit pay laang ti panagayan ayat ta. Talaga nga impatag kan inayat kan itinapudno. Agyaman akno kasta, Aurelia. Kat ikarikmat kan ka. Di kan to pulos lipatan. Nga uray agin na dayuta. Gaputa ay ayatan ka unay. Agtalinaid kanto dito'y pusok. Gaputa na patig ka unay kanyak. Kasta akmat, Alfred. Kat sapay la ko ma, taagbanag to itinasaya at daytoy nga ayan ayat ta. No kasta, mapan kanton agtrabaho ija bagyo, apaman na malpas ti graduation tayo inton bigat, manang Aurelia. Wen, Marcy ading ko. Kat agsingsingpot kayo kuma dito'y training center. Agan-anos kayo, tapno makaturpos kayon tumat, akas kada kami. Uwan manang, ngam, sigurado lakit di akailiw na kanto ni Manong Alfred. Amangan kit din no agsangit tupay no saan na ka na makita. Saan nga agsangit, dayjay? Nagkariak, asaan kunto aliplipatan nga uray agdaak ton iti adayo. Isunto laang ti ayatan kan ipatag ko. Alangarod manang, good luck laangan iti ipapan mo ijay. Katsapay lang ko ma, tagkita tayong tumat lang ija bagyo. Ijay tumat lang ti kayat ko pagtrabahuan, apaman ang makalpasak iti training tayo. Intun bigatan ti graduation da Aurelia, Alfred. Iba ti datayon dito'y training center. Pudno day ta, tindo. Mabati tayo pa'y dito eh. Tapno ilipas tayo mat ti panag-aadal tayo, kas kadakwada. Adayo mat ngamin, nga imunada ngamda tayo, isong agturupos dan. Sigurado, kailiw munto ni Aurelia. Nang runa, kat ijay bagyo pa'y ti pinili na apapanan. Ijay ang agtrabaho ti kayat ko asawan. Husto kay ti day ta, tindo. Ngam tinapatag, nagkinari kami adwa. Saan kami tupulos nga aglinipat, nga urayan niya ti mapaspasamak. Dahita ti kapatgan kanyak, tindo. Hello, siyak ni Marcy. Syakmat ni Emma, kabsat. No kasta, sikat ka barbaro at Trini dito eh. Wen, katsapay la ko ma, taagbalintaan na singad iti tunggal maysa. Kayat ko nga nga adot agbalin agagayam ko dito eh. Mapasamak to dayta, Emma. Basta nasaya at lakit diti ugalim. Ado ti makasiningad mo dito eh. Agyaman nga rod no kasta, Marcy. Kabayatan ti panagtalinaid mo dito eh. Ado dagiti padata, nga adda pa kapilawan na ama-amam dito eh. Kayat ko launay dayta. Kayat ko ti makisiningad kada kayo amin. Awan parikot iti dayta. Sige, umay ka. Mapantay ti dayja abanda. Yam-am mo ka kadagiti gagayam ko. Sigurado. Kaya't dakamot lang agbalin a paghayam, Emma. Sige nga rod, kayat ko dayta. Mapanta nga rodan. Talaga amapan ka nagtrabaho ije bagyo inton bigat, lab? Ibatin ako na talaga dito eh. Agan-anos ta kumalav. Di ka madanagan. Di kanto pulos isukat iti sabali. Ikarik daytakan ka. Si kanto laang ti ayatak iti agnanayon. Amok matkit di day ta, lab. Isong agtalakakan ka. Si kalaeng ti kapatgan dito'y pusok. Namnamaak dayta, Alfred. Katkasta akmat kan ka. Jak tupulos agayat iti sabali nga uray agin na dayuta. Madlaw an naliday kay ta, Alfred. Sa bagay,
Amuklatan, noon niya ti makagapo. Kailiw kong aminan ni Aurelia Tindo. Kasla nabayagan ti kawan na dito'y training center. Idinto tamanupay lang nga aldaw. Sipod na pan nagtrabaho iti Bagyo. Maawatak tirik nam, Alfred. Ang amanyangay nga rod. Naudi tayumat ngamin ngay may ditoy. Isuada tayumat at tinagbati. Agpada kayo ita iti marikrik na ni Aurelia. Sigurado akailiw na kamatay jay. Husto ka, Tindo. Iso asay-saya atin tayo ti agadal. Tapno makalpas tayo maten. Adda ka matgayam dito yung music room, Alfred. Ita ka di mati oras mo dito eh. Wen Emma, kitjak ni namnamang agpada tagayam iti oras dito eh. Oras siyak nga rod. Ang nasaya at matano adda kadwak ita. Tapno adda ka istoryak. Kabayatan ti panagsursurok nga ag-gitara. Naragragsak matlaang. Kastamat ti kahet ko, Emma. Nasayat mat, gaputa si katikadwak ita. Sa anak matlangan na maboring. Alang nga din, ituloy tan ti ag-practice. Amangan no makita ni Sir Peter nga istoryata, kat sirmonan na tanto manen. Wen narigat ti maungtan. Alfred, Jack ni namnama nga agayat kagayam kanyak. Sigurado ka kadi iti kasta ariknam? Wen Emma, ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Jack ilibag. Adda matriknakan ka. Ay ayatan ka mat, Alfred. Ano kasta? Aklo na munti panagayat ko? Wen, ang pampanunutak lang amin ni Aurelia. Anya lang ang ti makunana. Numamuan na ti relasyon ta. Pudno nga agayan ayat kami kini Aurelia. Sakbayan na pan nagtrabaho. Nga medyo nabayagan nga awan komunikasyon mi. Iso analabit. At damatan sa bali akayan ayat na ita. Agayan ayat kayo matgayaman ka na Emma, Alfred. Apay, nalipatam ka din ni Aurelia? Nabayagan nga awan damag kukenkuana pare. Kat di nakmat siguro mapabasol no nagayatak man kini Emma. Maawatak mat kid ditirik nam, Alfred. Alang arod sapay la ko ma, tawan to ti agbaliw kada kayo adwa. Saan mat siguro mapasamak na itatindo? Napudno ak kini Emma. Kat awan ga po na, ngagbaliw kanyak. Kumusta ti relasyon niyo ka ni Alfred? Nasaya at matlat ha. Naragsak kami. No pa'y limad kadagiti dadto maakakadwa tayo ti relasyon mi. Ti pampanunutak. Kat amangan no anyamat ti aramidan ni Aurelia. No maamuan na nga agayan ayat kami ka ni Alfred. Saan mat siguro, Emma? Ken Maysa? Nabayagan nga awan komunikasyon dadwa. Awan rumbang apakadanaga, may papaniti day taabanag. Sa bagay matkit di Nagmayata talaga ti agtugaw dito igid ti baybay. Saan ka di? Alfred? Marcy? Katuan mat, makapabang arte angin dito eh. Dito'y tayo pa eh. Saan na bale? Nalpas matan ti panagdalos tayo iti aglawlaw. Wen O sige. Agis istorya kayo pa'y dito'y kan ni Emma. Tendo, umay kan. Mapantay ti day banda. O sige. Dito'y tan ngagtugtugaw, Marcy. Nalinong dito'y abanda. Wen bay antapay dagiti dua makapagsarita. Kababain mat numangmangagtakit din ti pagsarsaritaan da. Un nga rod. Ala, dito'y tapay laeng. Dataman mo ti agkuy-kuyong. Kasla datamot tan ati agayan ayat. Anya? Pagan ano ka mat nga. Ha?
Nagsaur ka talaga, Marcy. Ne, apay ka di, Emma. Anya tinaramid ko. Apay ako na masaurak. Kasano, pinanawan da kami matan itay adwa ka ni Alfred, ija igid ti baybay. Kunak nga agiin ni storya tayo kumapay. Pasensya ka lakuman, Emma. Pinanawan da kayo itay ka ni Tendo. Gaputa kayat mi ama kapagsarita kayo adwa. Kababain mataan, umang manghagmikat din ti pagsarsaritaan niyo. Anya kumangay. Awan parikot nga uray manggagyo ti pagsaritaan mi. Gapo tagpapagayam tayo mat. Sorry, Emma. Diyak ingagaraan na sa ertiriknam. Gapo iti panang panaw mi kada kayo itay. Awan rombang apagdanagam. Saan kamot kit di akagora. Ala, maturog takit din. Masapat amanin nga agring inton bigat. Laglagi pam, Lunes inton bigat. Agyamanak nga rod no kasta, Emma. Sige nga rod. Maturog tan. Good night, gayam. Good night to gayam. Adda kamat gaya man dito'y kantin, Alfred. Wentendo, mabisinak nga minen. Isungay mo na ako nga imay ditoy. Sige nga rod. Agmerienda ta pa'y. Ituloy tayo pa'y kano ti agpractice nga agkanta. Ang amsika, talaga nalaing kan nga agkanta. Saan, met? Ngemrumbang lang practice tayo anay bag. Tapno maragsakan mat dagiti instructor tayo. Saan ka di? Unmat kid di Alang rod. Agmeriendatan. Tapno makasublitan. Iti sumaruno apasat ti training tayo. Manon abulan ko dito'y bagyong agtrab-trabaho kas masahista. Ngamawan pa'y urnong ko. Kasano, agab-abang akmat ngamin. Ay, kaya't ko kumati mapanagpasyar di training center ang naggapwak. Ngam awan pa'y matkwarta nga usarak. Sapay kailiw ko ni Alfred. Kumusta mat nga taitan? Hello, Aurelia. Hamok asi katagtugtugaw di tiruar. Apay, hanya ka di pakariribukam. Awan. Di nakpakadanagan. Alakit din, sumrat kan di taunag. Ang mga no adda umay agpamasahe. Diyak kayat, sumrikak lang di tano kadwa ka. Diyak kayat ngagmay-may saka dito. Anya? Ala, intang rodan di taunag. Sikat talaga, Marlon. Tila aramidam. Wanan. Kat gaputa ti magdarkan. Tumakdarak matan. Sige, mapantan di taunag. Ipakitak man ka ni Manang Lin, no agbagay tamat lang. Anya? Ay na, kumporme man nga ibagbagang Marlon. Umay kakit din, sumratan di taunag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu alawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imo na naglepas ni Aurelia iti training na iti masahe. Isu apim manaw iti training center, kat napan nagtrabaho iti bagyo. Nagliday ni Alfred, gapu iti panagin na dayuda. Nagkinarida nga rod, asaan da nga aglinipat, nga uragin na dayuda. Iti panagmaymaysa ni Aurelia. Inasit ganda ito'y ni Marlon, kat nagsarsarita da. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Alam Marlon, sumrat kan di taunag. Ang mga no adda umay agpamasahe. Diyak kayat, Aurelia. Sumrikak lang, no kadwa ka. Diyak kayat ngagmay-may saka dito. Anya? Ala nga rod, intan di taunag.
Sika talaga, Tilar Aramidam. Welen, kat gaputa ti makder kan. Tumakderak matan. Sige, mapantan dito unag. Ipakita man ka ni Manang Lin no agbagay tamat lang. Anya, kumporme man nga ibagbagang Marlon. Umay kakit din, sumraktan. Apaya si kalang ti adda dito'y conference room. Emma, ayan nga dagiti kakadwa tayo nga agpractice. Ay na, saan da pay lang ang nakasagana? Angam sigurado. Umaydan tumot lang inton madamdama. Ay, masapol nga nga ag-practice tayo. Tapno saan ang nakababain inton ag-perform tayo. Sa nabali, urayan tayo lataidan. O sige nga Rod panawan kayo pa'y dito'y. Mapan ko kita ang dagiti daddo makakadwa tayo. Kantap no makapagin nistorya kayo pa'y lang adwa. Anya, tila ibagbagamot si ka, tindo. Amangan no adda makangagkan ka, kat anya pa'y ti may bagada. Oh, ada ka matgaya man dito'y kusina, Emma. Nakaluto ka ka din? Saan pa'y Marcy? Ang mabiitan da ito eh. Wan gayam, nasabat mo ka di da tindo kan Alfred. Pasensya kan gayam, ngamjak pa'y nasabsabat idasi pod itay nagritira tayo. Ay, amangan no napandamanan ijay igid ti baybay. Nalabit akasta. O sige, tulungan kan ngagluto. Kalpasan na, sa pulen ta ida, tapno makapangan tayo matan. O sige nga Rod, tulungan na kon, tapno nadardaras amalpas. Talaga nalaing kayo nga agluto. Emma, Marcy, magustuak dagiti inluto yu amasida. Husto ti ko na ni Tindo. Talaga na imas ti panaglutluto yu adwa. Talaga? Agyaman kami no magustuhan nyo gayam dagiti inluto mi kan ni Emma manong Alfred. Tindo. Inton maminsan, da kayon tumati agluto. Kaya't mimat ngamin amaramanan ti luto yo. Unyag paiso da kayon tuman mati agluto inton bigat. Di kayag danag. Agluto kamin tumat inton maminsan kinitindo. Iparaman mintumat kada kayo, tinaimas a panagluto mi. O sige man nga ron, agluto kayon to. Siguraduan nyo lang magustuhan mi dagiti iluto yo. Emma, sika ka di dayta? Wan Marcy, Oh, apay nagsannaay ka. Kaslada na nagapampanunutam. Ada ka ti parikot mo? adda kayat ko nga ibagakan ka. Kat sapay la ko tadi naksidiran gapo iti daytoy. Mariribo ka na kamin. Sika lang ti amok apang ibagaan iti daytoy. Anya nga minday taaya. Alan ibagam laang tapno amokmat. Amom, inot ang mapukpukaw ti panagayat ko kan ni Alfred. Anya? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam, Emma? Sigurado ak itiriknak. Ngam, maamakak amang ibaga iti amin kan ni Alfred. Sigurado ang masaktan no maamuan na. No talaga kasta ti marikrik ngam, nasaysayat lang nga nakasaritam ni Alfred. Ipudnom ti pudno ariknam ita. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Diyak nga rod ammo ti aramidak. Diyak mat ngamin kayat apasakitan. Ngamin, nagbalin anapudno kanyak ni Alfred. Anya ka diti ko nam anapatag ni ibagam kanya kani. Apay masapol pay adito igid ti baybay ti pagsaritaan ta. Alfred, sapay la ko matamaawatan nak. Sapay la ko tadinak to kagura. Ha? Anya nga minday ta. Ibagamon tapno amok. Ladingitak. Ngamlipatan na kon. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Anya?
Apay mo tanakastoy ti aramidam kanyak. Adda ka di nagbasulak kan ka? Awan. Amo, nagbalin ka anapudno iti relasyon ta. Ang aglinipatan. Awanan panagayat ko kan ka. Sapay la ko ma. Tasaan nga agsakit tinakam mo kanyak. Una yung tikas na nagbanagan ti ayan ayat ta, Emma. Nasakit na ito yung inaramid mo. Ngayon niya karad. Masapol nga watag ti kinapod no. Adi na kun ay ayatan. Lading itak ti kastoy apagtungpalan ti relasyon ta, Alfred. Kat ulitak. Pakawanan na kuma. Jack ing gagara ti kastoy ang mapasamak. Kaduanak, Tendo, hintagi na may tiarak. Anya? Saan na mabalin, Alfred? Amo mat ama iparit dito iti agbartag. Saan ka di? Malidayanak lang amin. Gaputan na po ka ko na namimpinsan ni Emma. Nakiwin na suwas kanya kajak amo ti makagapo. Imbaga namat kan katirason. Saan na kan ngay ayatan? Una, ngam nagsakit tindo. Napudnuak ba't kan ko ana? Ngam apay ang naglakalang tipan nakibreak na kanya. Patib karam tirik nam. Awata mo ti kinapudno. Talaga siguro asan na seryoso kan kadadya babae. Laglagi pam. Umadanin ti graduation tayo. Saan mo nga itulok aday to'y abanag timang dadali ti panag-training mo? Pari Tendo, Ay, unay matan na Emma. Basta winaswas na matlatan ti relasyon nyo. Di naman la pinanunot ang masaktan ka. ininot kanwa na pukaw ti panagayat na kanyak. Iso anak iwin naswas langan. Ngam nagsakit na ito'y kanyak pare. Kasladyak kabalan nga klunen. Maawatak tirik na. Nga masapol nga agbalin ka anatibkar. Di mo ko maipalubos nga idagal na kaday to'y apasamak. Aggraduar tayon. Iso ang masapol nga agbalin ka anaragsak. Husto ka, Tindo. No pa'y nasakit. Ikarigatak timang lipat. Ada ka matgaya man dito'y conference room, Tendo. Wen, masapol nga agpractice tayo. Para iti umadanin ang panagturpos tayo dito'y training center. Ay, wen nga rod. Aglepas tayon. Ngam, naglepas matan ti relasyon da Emma kan Manong Alfred. Ngun nga rod. Masyanak unay ka ni Alfred. Nakalidliday unay. Talaga nasaktan. Gapo iti napasamak. Wen nga rod. Ngam, awan mabalinta. Andi nga yan talatan ni Manong Alfred. Tapno di na unay marik na ti pan nakapasakit na. Husto ka. Kasta ti aramidan ta. Apay ka di, Emma. Kuti ka la ako ti. Saan ka di pa yung makaturog? Kinapudno na. Pampanunutak ni Alfred. Makarik na kiti asikan kwa na. Gapo iti inaramid ko. Amok. Napasaktak iti husto. Matlagayam. Apay nga rod anakiwin naswas ka kan kwa na ngay. Gapo taawanan apulos mariknak apanagayat kan kwa na. Saan anala ka timang lipat, Emma? Nang runa, kat talagamot nga inayat na ka. Sa bagay, natibkar ni Alfred. Iso ang mamati ak analakala ang tipan na kailiw-liwag na itinapasamak iti relasyon mi. Sapay la kumatakasta. Ngamin, madlaw ang masaksakitan pay laang ni Manong Alfred nga aging gaita. Kapo iti panang waswas mo iti relasyon yo adwa, Emma. Umay ka, Alfred. Makikantata kadagiti kakadwa tayo. Agpractice tayo. Kaputad duwalangan nga aldaw ti palabsen. Graduation tayon. Kamaudyanan na. Malpas tayo matlangan ti training tayong agmasahe. Husto ka, Tindo. Ngamawan ganas ko.
Gaputaliday. Kan sakit ti marikrik nakitagon daway. Maawatak tirik nam. Ngamrumbang atulungam tabagim. Umay kakit din. Makipraktistan kadagiti kakadwa tayo. Laglagi pam. Adda pa intermission song mo. Umay kan gayam. Naglaing nagkanta ni Manong Alfred. Saan ka di? Wen, Marcy. Nalaing agkanta ni Alfred. Ngam, anya ko ma. Saan ka maayo gapiti dayta? Unay kan, Emma. Gaputaawan kayon. Kastalatan ti panagsasaom. Ay, basta, awanan apulos ti panagayat ko kan kuana. Iso ajak to pulos maayo nga uray nalaing agkanta ako na. Ala, gusto nga rudan. Nagadun timbagan. Agtalnakan. Anya ka diti bagampay lang kanyak, Alfred. Apay akayat nakpayla ang makasarita. Talaga ka di adin akon kaya tema. Talaga ka di nga awanan lugar ko di tapusom. Dayta ka di manan ti ibagam. Di mat nga ibagakon nga awanan apulos tirik nakkan ka. Pasensya ka, Nema. Talaga ngamin nga ayayatan ka. Kat numabalin. Agsinublian ta ko ma. Saanan ang mapasamak dayta. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Kat sapay la ko ma, tasardangan nakmatan. Adda ka matgaya man dito'y conference room, Emma. Mabalin ka dito agtugaw dito'y abay mo. Naglawa mo to'y hall, Alfred. Ngam apay adito'y pay abay ko tinapilim apagtugawan. Pasensya ka la ko man. Kailiw ka ngamin. Iso akayat ka kuma ang makasarsarita. Kabayatan asaan pa anang rugiti practice tayo. Alfred, amuklat tanoan niya ti sumaruno nga ibagam. Ang ulitak manen, saan kan akayat? Kat sapay la ko ma, tasardangan nakmatan. Unay kan, Emma. Pinagsasawam kit din ni Manong Alfred. Kasano? Ipilit na palang tibagi na kanyak. Imbagak lang arudan asaan kon akayat. Ngam, kasaritam latta kumamot iti nasaya at Saan ka takas jaya pagsasawam? Pasensya kan, Marcy. Diyak lang amin kayat tinadagulit a tao. Iso asapay la ko ma. Tamaawatan ni Alfred day taabanag. Nagsarita kami matan. At damutan kan kuana, no di natulungan ti bagina ang makailiw-liwag. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu alawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak ti relasyon da Emma kan Alfred. Ngam nakiwin naswasmutla ang ti balasang kan ni Alfred. Gaputa na po kawan ti panagayat na iti baro. Kinasarita mo't ni Marcy ni Emma. Nuap ay pinagsasawan ni Emma ti baro. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na napuluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Unay kan, Emma. Pinagsasawam kit din ni Manong Alfred. Kasano? Kat ipilit na latta ti bagina kanyak. Idinto ta na ibagak lang arudan asaan kun nga ay ayatan. Ngam, kasaritam lata kumamot iti nasayaat. Saan ka takas jay a pinagsasawam? Pasensya kan, Marcy. Diyak lang amin kayat ti madagdagulit. Iso asapay la ko ma.
Tamaawatan ni Alfred day taabanag. Nagsarita kami matan. At damatan kan kwa na, no di na tulungan tibagi na ang makailiw-liwag. Anya? Sardang tamalangan ang pagsaritaan day taabanag. Pasensya ka lang kuman, Emma. Masyanak lang amin ka ni Manong Alfred. Isuakas jay tinay bagak. Alang aron, lipatan tan tikas jay anay bagak. Makaamu kan iti kayat mo nga aramidan. Saan mat nga iti kasta? Ngam tilaan kayat ko. Sardangan nakkuman adagdagulitan ni Alfred. Awan matlat maganab na. Gaputa talaga adjakon kayat. Ala, saan ako na makibiyang? Saan aday to'y abanag? Ti saan tapag kinaawatan? Adtuin ti kape, Alfred. Agkapeta, sakbay ama pantaman makipraktis kadagiti kakadwata. Agyaman ak tindo. Ket, anya nga ti planom? Apaman amalpas ti graduation tayo. Nalpas mo maten ti OG team. Isong awanan aramidam pay ditoy. Agpapirmakan tulangan iti clearance mo. Panagkunak. Agawid ak pailangan iti lugar mi, tindo. Ije pailangan ti pagsapulak iti trabaho. Agmasahayak lang ni Jay. Kaya't ko amalipatan ti nagbanagan ti ayan-ayat mi kini Emma. Addakan ka na ita. Nangamda kami kada Marsi. Emma, kan dagiti daduma pay agagayam tayo. Mapan kami mutan ije bagyo. Ije ngamin ti kayat mi pagsapulan iti trabaho. Anya ka di pala ang tiibagam kanyak, Alfred! Di ka nagungat, Emma. Saan ko na ipilit ti bagikan ka? Imasidegakan ka. Gapota kayat ko ti agpakada. Sa anak kami na makasurot kada kayo di bagyo. Agsubliak pa ilang di lugar mi. Idayak nagtrabaho. Tabarang nalaklaka ang makalipatak. Adakan ka na ita. Sayang lang amin, Emma. Inayat kahit tinapod, no? Awanan mabalin ko. Gaputa talaga anapo kawan anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Alang arot. Panawan kan dito eh. Urayam dito'y dagiti kakadwa mga practice. Kat pasensyakan no nasinga ka. Nasaya at mahat pa nagsubli ka pala dito'y dorm. At dala na lipatak, iso ang nagsubliak. Anong, apay nga da ka pala ang dito eh. Umay ka na. Mapantan ije conference room. Napanak itay ijay. Ngam nagsubliak dito'y. Kaputa jakon magustuhan tinangag ko apa nagsasaom ka ni Manong Alfred. Ha? Kaputa saan mo na kayat jay tao? Kunam matlano abuga mo, itay kasarsarita na ka? Awan matdakas nga imbagakkan ko na. Kasta ka ka di, ha? Kaslaawan anyaman na kan ka, tinagbanagan ti relasyon niyo ka ni Manong Alfred? Marcy, awan mabalin ko. No kasjay man tinagbanagan ti relasyon mi. Saan kan to nga tangag babawi? Gapo iti kastangay naramid mo? Awan to ti pagbabawiak, Marcy. Alang arudan, ingkan alaan ti kunam nga alaam, kat mapantan, urayan kan dito eh. Nagmayata talaga ti intermission dagiti kakadwa tayo nga ortho. Saan ka di, Marcy? Naglaing dangag kanta kan ag gitara. Nalalaing matlang ni Manong Alfred ah. Isudan ti sumarunong agpraktis. Ay na Marcy, urayan niya pa iti ibagbagam. Sa anak ton am ay ayo kan ni Alfred. Di mon ipilit kanyak day dya ang lalaki. Naglakamat gaya mo na nagbaliw ti riknam kan kwa na. Jakman matam mo. Iso din akong saludsudan. Gaputa jakmat laang masungbatan day ta. Umay kakitin. Datayon ti sumarunong agpraktis. Praktisan tayo matikantaan tayo inton bigat. Nalpasan ti graduation tayo, Alfred. Nag-aawi din dagiti daduma kakadwa tayo.
Adu tayo pa matkid di anabati. Gusto mat kitdi. Tapno at dapay gundaway tayo ang makapag-iistorya. Sakbay ngagsisina tayo. Ungag paisoan niya. Tani, agduduma a lugar ti papanan tayo. Da kami damar si kan ema ha. Mapan kami je bagyo. Idinto ta si ka. Agsubli ka je lugar yo. Talaga kasta, Tindo. Ket ikarkararag ko asapay la kuma. Tama iliw-liwag mo matan tinapasamak iti relasyon nyo kan na ema. Siga ka di dayta, Alfred, lakay. When Flora, umayak kada. Sumre ka ko ni Diya pagpapayak a massage clinic. Sana bale? Adda ni nanang akat kadwam dito'y balay. Tumaramdag iti agas mo iti nga oras, ha? Pasensya ka na, Alfred. Di ka pulos matulungan ng trabaho. Nakapsutak ngamin. Di mo pa kadanagan day tabanag, bakat? Maawatak tayo sitwasyon mo. Agpapigsa ka kit di. Di mo aramidan dagiti maiparit kan ka. Ipatpatig ka unay, Flora, bakat? Alfred, mariknak. Saan ako nagbayagpay? Aurelia! Sa dino tayan mo? Apay ka di. Adak lang dito asidag mo. Unay kamatan, Marlon. Kanain lata nakasta ti aramid mo. Apay ka di mananaya. Anya ti parikot mo napinta sa bakat ko. Uray agpada ta asa na makakita. Napintas kalatay ti panagkita. Sa anak nga agang angaw, Marlon. Anya kamatan. Kanain latan anabartag ka tong galagawid ka. Nagapoy ti trabaho. Adong agpaiso ti birok mo. Ngam arak mo ti papanan na. Anya ko ma. Kwartang mo tigat-gatang ko. Naglaing kalaki din na sumao si ka Aurelia. Pampanunutak laang ti mabalin ang mapasamakan ka, lakay. Ang mga no makaalakay ti sakit mo, gapoy ti kastangar aramidam. Datan tumat laang ti nakakaasi, tagpada ta abulsag. Adula amin da ita. Sa anak tungag sakit, gapot na pigsa ti bagik. Nawatam. Agyaman iti ano siyo. Ang mga sasikaso kanya, nanang. Awan anyaman na anak ko. Asino kumangay ti mangtulong kada kayo iti anak ko ni Alfred no saan na siya. Kang runaan na napatag kayo kanya. Agyaman mo iti Diyos. Gaputan na saya at kayo lata kanya. Iti laksi iti kasasaat ko. Pasensya kayo lakuman, anang. Di kayo matulungan kadag iti trabaho dito'y balay. Mariknak ngamin. Ako markaro ti sakit ko. Basol ko matlaang daytoy, nanang. Gaputan na bayagan. Nga adama di amarikrik-nak. Ngamjak inkan kano. Kat no nasikot ko ma. Nalapit. Saan aking markaro? Wan ko mga rod, anak ko. Ang umanyang ay nga rod. Kat kastamot ten tinapasamak. Ang di ka mapukawan itinamnama. Agpaimbag ka kiti. Agpapigsa ka. Gaputa di mi kayat ang mapukaw ka. Ipatpatagda ka unay. Flora, balasang ko. Ngam, mariknak, nanang. Saan ako nagbayag? Kaslaur urayag laang ti aldaw nga ipapatay ko. Iti panagriknak, nanang. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka, Flora, bakit? Anya ti marikrik nam. Kasla, diyak makaangas. Tulungan ako, ma. Mabit lang. Ayabak ni nanang. Masapol ama ipan ka ija ospital. Itamat laeng. Ayan tayo pulutan ko akar ni dito eh. Una yan ti kasta nga aramid mo, Marlon. Saan ka kadi ang masikuran iti kasta ajar mo?
Agtana ka man, Aurelia. Sa nabali. Diyak mo daw dawatan kan katigat gatang ko ka na gito ya. Ngalagi din. Agtugaw ka dito abay ko, taduwata nga ginom. Kalpasan na, maturog tanto ninton mabartik ta. O, di nagganas tikas jay ba ka? Nagalasa talaga ti aramid mo. Di nakiramraman iti kalukwam. Inakit din agmasahe. Tapno da pagbayad ta iti renta. Di mo pala pampanunutan na itabanag. Alagi din. Danggayan na ko nga ginom, tapno nagangganas. Diyak kayat. Aginom ka siksikano kayat mo. Ngamsapel ako ma. Tadi kan to agbabawi no bilang makaala ka iti sakit mo. Saanak ngagsakit ko naktumat. Alaki din. Umay ka nito abay ko, taginom tadwa. Kumusta mat nga tayo ni Manong Alfred Tindo? Nabayagan day dinaudi pa nagkakatwa tayo. Un nga rod. Ti damag ko kat addan pamilya na. Ngamawan kano anak da. Gaputa di asawa na. Adda sakit na iti puso. Unay matantigas-gasat ni Manong Alfred no kasta. Sayang nga min. Saan matan ni Manang Aurelia? Uno ni Emma tinakatuluyan na. Un nga rod. Ngam talaga siguro asan adagi di ababay tinaikari apara kan kuana. Sa bagay matkit di Aldaw mat gaya man. Inta manganin di kantin. Ang mga numaibusan ta kadagiti paborito ta si daan. Wanyag paiso. Sige, Intan. Ang mga no adunton dagiti umayag pamasahe. Kat saan tamanan ang makarwar. Nakaturog pa ti asawak, nanang. Nakakaasimat. Nagado nga instrumento ti nakakapit kan ko na. Wan, Alfred, anak ko. Maasya anak mo't kan ko na. Ipatpatag ko ti asawak, nanang. Numabalin. Diyak kaya ta mapukaw ko. Amok day ta, anak ko. Kat patib karam ti pakinakam mo. Uwan, nanang. Katagyaman na kada kayo. Takanayon dak apat patib karan. Aurelia, agring ka man. Pangasim, tulugan na. Anya ka din mapaspasamak kan kalakay. Masakit unay ti tiyan ko. Sladya akong may turad. Nasakit ti tiyan ko, tulungan na. Anya di mapaspasamak kan ka. Apay nga agtirtiritir kay sakit ti tiyan mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu itaalawas na pauluhan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat lata nga ipakita ni Alfred ti panagayat na kan na Emma. Ngam talaga asaanan akayat ti balasang ti makisinublian kan kuana. Nadanon ti panaglepas iti training da Alfred. Tindo, Marcy kan Emma. Kat nagsisina dagito iti nagturungan tapno agtrabaho. Naglabas ti panawan. Kat addaan matan iti bukod a pamilya dagiti agpapagayam. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasakit po na yung tiyan ko. Bakit? Di ako may turan sa gitna. Anya ka di mapaspasamak kan ka. Apay nga agtirtiritir kamutan iti sakit ti tiyan mo. Mabitlaan, agpatulong ka dagiti ka aruba. Taitaray da kay di ospital. Darasang bakit? Talaga marikata ng una yan. Anya ti ko na ti Dr. Aurelia, bakit? Anya ka na ti sakit ko. Dayto yan ti pagbutbut nga ka mapasamak.
Nakaalakan iti sakit mo, gapo iti nakaro apa nagbarbartag mo. Anya nga min ti sakit ko. Ibagam ko ma. Komplikasyon ti sakit mo, Marlon. Gapo iti napalalo apa naging inom mo iti arak. No, kasta. Ipatay ko na ito yan. Kasta ka na eh. Awan ka din tinamnamang aging bagak. Madandanagan nagparakan ka. Jacket ama pukaw ka. Gapo ta ipatpatag ka una ay Marlon. Basol ko ti kasta yung nagpanagak. Bakit? Ala, pati karem tirik nam. Non yaman ti pagbalinak. Awatem ko masi pupuso. Di kagsaw iti kasta. Jakayat ama pukaw ka. Idawdawat ko asapay kumatagbiag ka pa iti napaot. Agyaman akit ti panagayat mo, Aurelia. Kas nakon, patib karam tirik na. Maawat kon, wanyaman tiyag balinagasat ko. Nakasaka na ako na mangisubli ti bulod ko abiyag iti namarswa. Pagbabawiyak, nagiti sinayang ko apanawan, gapulang iti panagbisbisyok. So, nakasaga na ako namatay. Basol ko matlang na iti nagpanakak. No dimngag ka kumakanyak idi. Nalabit asaan ka nakaala iti nakaro sakit mo. Uwan nga rod bakit? Agbabawi akman. Naladawan ti amin. Tanakarugaya man ti sakit ko. Aginanakan, Flora bakat. Maturog kan. Agyanak lang dito yabay mo. Bantayan ka. Saan ka panawan? Agyamanag. Iti panagayat mo kanyak, Alfred. Mariknak, ti kinapatag ko kan ka. Ngam, pasensya kan. Ngamin, mariknak asaan akon nga agpayagpay. Panawan kayon ton kaninana. Pangasing, Flora. Di mo sa hunti kasta. Diyak kaya't amatay ka. Ipatpatag ka unay. Da kami kininanang. Mariknak, ti kinapatag ko kada kayo. Kat na mabalin. Di kay kayat panawan. Ngamnoan niya ti agbalin nagasat ko. Patib karam ko ti pakinakam mo. Laglagi pa ma. Kanayon nga ipatpatag ka. Kan ayatan ka itinapod no. Ipatpatag ka matunay, Flora bakit? Kadyak maklon. Numapukaw ka itibiyag ko. Ala, mapankalatan iti trabaho man ako. Siya kunti makaammo amang bantay iti asawam. Agyaman ako na iti kinaanos yung kada kami nanang. Diyak lamon, nawan kayo amang tultulong kada kami nga agasawa. Awan anyaman na anak ko. Napatag ka kanyak. Kastamatan ti asawam. Tinapudno na, maasyanak unay kada kayo. Iso anak kasagana aklat ta at tumulong iti anyaman ang maitulong ko kada kayo. Agyaman ak nanang. Sige nga rod, inakon. Masapol nga trabaho ak. Tapno at damay nayon iti busbusan ti asawak dito ospital. Sige lang anak ko. Siya kunti makaammo ditoy. Kat aganad ka akanayon. Wananang. Kat agyaman ak unay kada kayo. Ay, makabanog matag masahe. Kat talaga mat. Amin matkid di a trabaho, makabanog. Saan kit din? Uwan matkit di ah. Ah, gayam. Nadamag mo ka din? Nga day di ospital ni Marlon? Wen, imbaga kanyak ni Manang Aurelia. Maasyanak nga rod kan kwa na. Kanayon nga agsangit, gapo iti kasasad nila kay na. Komplikado ka nung aminan ti sakit na, sigon iti doktor. Narunot ti barana,
Gapo iti nalabas apa naginom na iti arak. Wan nga rod. Ngam, at damot lang basol ni Marlon. No apay ang nakaala iti sakit na. Dimot ngamin dimngag Apolos. Napigsa nga agbartak kan agsigarilyo. Impagarup na siguro. Asaan ako maro ti kasasad na. Iso asi ka, ijamon ti bisyom. Gapot awan na sayat amay ted na iti biyag tayo. Ala, wanan. Angam ni, aldaw gaya man. Intakat manganin. Ang mga nuditan tumanan makapangan, no umay dagiti adong agpamasahe. Wan sige nga rod, umay kan. Mapantan mga dita kaaruba tayo a kantina. Aurelia, bakit? Balik na. Nakapsut ako na yan. Amok asahan ako ng payag. Anya ka di ti marikrik na mlakay. Ada ka di nasakit. Ayaban mi ti doktor. Amok asahan ako ng payag. Bakit? Kidawag apakawanan na ko ma. Ano tinagkurangakin ka? Di ka matagsawi ti kasta. Ipatpatag ka unay. Di na ko mapanawan. Kaya't kapay ang makadan na itinapaot. Pasensya kan bakit? Ang talaga marikatan ako na yan. Agsing-sing pilit ako ma. Laglagi pa. Ay, ayatan ka una. Sana, pangasin to di nagpanawan, Marlon. Lumaban ka kuma. Aging magkapay, lakay. Aurelia, adda kami kan ni Marcy. Makipagladingit kami, iti ipupusay ni Marlon. Wan manang Aurelia. Makipag-break na kami. Ay, adoy. Awatam ti basit at tulong mi. Agyaman na kada kayo, Tindo. Marcy. Awanan ti asawa. Jakton makadan na iti uray ka ano man. Maawatan mi tirik nam manang. Ngam patibkaram tirik nam. Masapul nga agbalin ka anatibkar. Nang runa iti daytoy agundaway. Nalabit. Agpatinggalangan dito iti biyag ni Marlon. Husto ni Marisa, Aurelia. Ngam adda kami lang dito'y amangan dingay kan ka. Agyaman ako unay kada kayo. Husto kayo. Ika gumakti mang lipat. Lupay nasakit kanyak na ito'y anapasamak iti asawa. Ika rigatak nga aklunan ti ami. Di kanton makita kan makaden na iti kaanuman. Marion. Ay ayatan ka unay. Nasakit kanyak ti ipupusay mo. Ingkamat aginanan manang Aurelia. Manungal daw ken rabi ngawan inanam. Amangan kit din umakaala kay ti sakit mo. Di kagdanak, Marcy. Kabailak ti bagik. Katagyaman ak iti kaddaman nandito ay. Awan ang yaman na manang. Aywan gayam. San ang makaumay dagiti dadduma kakadwa tayo ita. Makumikom da iti trabaho. Inton bigat da kanumanan nga umay. Uwan, Marcy. Katagyaman ak iti kanayon akaaddayo nga umay mangan andingay kanyak. Awan ang yaman na manang. Agpapagayam tayo. Katrumbang laang nga agtitinulong tayo, iti pakarigatan titonggal maysa. Makipagrik na kami, Aurelia. Kaduak ti asawa, kandag iti anak mi. Adada ijerwar. Atoy, awatom ti basit at tulong mi. Pasensya kan Ita kami lang ang nakaumay. Gaputa makumikom kami mo't ngamin iti trabaho. Agyaman ak kada kayo. Gaputa kanayon nga adda kayo ang mga andingay kanyak. Nagsakit na ito ang napasamak iti asawa. Nga masapol nga aklunag ti kinapudno. Nga awanan ti asawa. Katjakton makita iti kanuman. Maawatak tirik nam. Ang husto ka. Masapol nga aklunam ti kinapudno. Laglagi pa.
Bulod ti tunggal tao ti biyag na iti na Marso ha. Kat anyaman nga oras, mabalin nga ipulang tayo dayta a biyag, Aurelia. Alfred, intugot mo ka di gitara. Uwan, Flora, bakit? Inbaga nga ni Nanang, ngayon bilin mo nga itugot ko ti gitara. Mabalin ka di kantaam. Tay paborito ka kanta. Kaya't ko amangag. Uwan, Flora. Mabit lang nga rod. Isaganak ti gitara, takantak ti paborito makanta. Kaya't ko day jaya kanta. Balunag iti ipupusay ko. Flora, asawa. Ni, apay ngagsangit ka. Agkanta ka kuna. Saan ka ngagsangit? Amo ka marigrigatan ka unayan. Amang ibibtor iti sakit mo. Di kagsangit, Alfred. No anyaman ti kasat ko. Aklunam ko ma as ipupuso. Ipatpatag kan ay ayatan ka unay, Alfred. Umaikan man ang Aurelia. Agawid tayon. Datayo lang na talutin na bati dito'y Campo Santo. Pangaasyo ko, ma. Marcy. Tindo. Kaduandak pa'y laang dito'y. Kaya't ko pa'y nga ipapas ti mangbantay ti tanam ni Marlon nga asawag. Nagsakit na ito yung nagtungpalan ti biyag na. Ala, bayan tapay lang ni Aurelia, Marcy. Kaduan tapay ditoy. Bayan ta nga ipapas na tila dingit na. Sige nga, Rod. Kaasimot ni Manang Aurelia. Sige nga, Rod, Manang. Ibagam tulatan kada kami, no kayat munti agawid. Agyaman na kada kayo. Agyaman na. Gaputan inak pinampanawan. Naiturugan ni Manang Aurelia. Agawid kalatan tindo. Bantayak pa'y ni Manang Aurelia. Kaasimat. Unag paiso. Naiturog na. Gapo iti banog kan puyat na. Sige nga, Rod. Bantayan pa'y lang ni Aurelia. Kaasimat. O sige agawid akon. Ta sigurado. Urayin na kon ti asawak. Sige lang, tindo. Siya kung timakam mo dito'y. Saan arumbangag may sa ita ni Manang Aurelia? Gaputa ang mga noan niya pa'y timapanunot na nga aramidan. Pasensyakan, Manang Aurelia. Nakibiyangaklatan ka dagiti gamit mo dito'y. Adtoy, mangan ka. Inlutuan ka iti kaldo. Agsabaw ka. Tapno mabang-aran ti riknam. Masapul ang mapudutan ti rusok mo. Apay abinantayan nak Marcy. Nakababain pa'y ket din. Nagawid kalat na kuman. Amok anabanog ka napuyatan kamat. Ragsak ko ti tumulong kan ka, Manang. Alakit din, mangan kan. Inton bigat latan ti panagawid ko. Kadwaan ka pa'y dito'y itaarabi Sana bale, nagpakadaak iti asawak. Agyaman nak Marcy. Agyaman nak iti kaadayo agagayim ko ang mga andingay kanyak. Awan anyaman na, Manang. Alakit din, mangan kan. Agbaawan dagiti makan anak kadasar. Sige, agiddantan amangan. Kaya't ko nga aglang-lang ta ita amangan, Marcy. Apay akas lang madandanagan kayo nga imay ng sabat kanyak, Nanang. Ay, kuwang amin anak ko. Di ka kumamakmaklaat iti ibagak. Patib karong kumatirik nam, Alfred, anak ko. Ha? Anya ti kayo to asawa, Nanang. Pangasiw ti ibagayo kuman. Anya ti napasama kini Flora. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas na pauluhan. Destiny. Dito'y drama tayo.
Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaron ti sakit ni Marlon. Isuasaan na nabaalan ti bagina, nga isumatan ti ipupusay na. Kastaunay nga rod ti ladingit ni Aurelia, gapu iti napasamak iti asawa na. Iti sabali abangir, at damat sakit iti puso ni Flora, isua kanayon a madandanagan ni Alfred. Iti may sangal daw, nga ipapan ni Alfred iti ospital, nga ayan ti asawa na, madandanagan ti inana, asim mabat kankwana. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas na napauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay, akas lang madandanagan kayo ngayon may nang sapat kami, nanang. Ay, kuwang amin anak ko. Di ka kumamakmakla at iti ibagak. Patib karam ko matirik na, Alfred, anak ko. Anya ti kaya to asawa, nanang. Ibagayo ko man. Anya ti napasama kay ni Flora. Agsao kayo kuma. Pangasim, tagbalin ka anatib karita agundaway, anak ko. Awanan ti asawam. Anya? Natayan ti asawam. Saanan a kinabailan pa'y ti bagina. Saan? Sana pudnuan na tayo ti asawak, nanang. Saan? Ingkamatagin na nananak ko. Awan pa'y apulos turog mo, sipod na lamayan ti asawam. Bye-bye, andak lata, nanang. Kaya't ko ngay papas ti mang bantay ti bangkay ti asawak. Ngamin, jakton makadway ti kaano man. Nasakit na ito yung nagtumpalan. Ti amin, nanang. Kasla jak maglon. Maawatak direk nam anak ko. Nga masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Amo, naragsak apim usay ti asawa. Ngamin, narikna na tinalaos a panagayat kan pamatag mo kan kuana. Nanang. Nasaysaya atin ti kastoy anapasamak. Ngam ti agrigrigat laeng ni Flora amang iptur iti sakit amarikrik nana. Nasakit na unay para kanyak na ito eh. Nanang. Manang Aurelia, kalkalpas mo lang ang nagmasahe. Ngam nakaululimag ka manan. Madlaw amalmalday ka manan. Malagip ko lat amin day di asawa kading ko. Nagrigat ko ang mailiwliwag ti amin. Maawatan ka manang. Talagamot ngamin anarigat ti manglipat. Kan makailiwliwag. Nga masapol at tulungam ti bagim. Sikamat lang ti marigatan. No kanayon ka nga agpampanunot kan malmalday. Patsyak, naragsakan ni Marlon ita iti ayan na. Awanan sakit amarikrik na ijay. Husto ka, Marcy. Katagyaman na. Gapot adda kayo agagayem ko ang mga andingay kanyak ita. Daytoyen ti maudi apan nakalamay ti asawam, Alfred, anak ko. Uwan, nanang. Narigat ko ang malipatan ti asawak. Gapot ay patpatig ko unay. Diyaka mo no kasanon ti biyag ko. Kalpasan ti tabon ni Flora. Masapul nga awatem tinagtungpalan ti asawam, anak ko. Nalabit ngagpatinggalaangan dito'y tibiyag na. Masapul atulungam ti bagim. Ikarkarigatam nga iliwliwag tinapasamak nga uray nariga. Agyaman na kada kayo, nanang. Uway na.
Ikagumahak ti agbalin na natibkar. Ket agyaman na kada kayo a pamilyak. Didak pinanawan. Iti da ito'y narigat a sitwasyon ti biyak ko. Gaputa ipatpatag da kaunay, anak ko. Adda kami akan ayon ditoy para kan ka. Kanya pa lang ter aramidem dito, Aurelia. Adda ni Jay swimming pool dagiti kakadwata. Aglalangoy dan. Madlaw ang nakaragragsak da nga imay titoy. Madamdama akto na mapanijay. Dituyak pailaan. Mapankalatan. Di nakpakadanagan. Sumaruno akto matlaan. Maawatak tirik nam. Ngam imay tayo dito itapno agliwliwa. Isong umay kakit din. Danunan tayo jay dagiti kakadwata. Agrelax kakit di. Di ka una agpampanunot. Alaman laangan. Sige, mapantangarodon iti andag iti kakadwata. Tapno awan mo ti maibagbagayo kanya. Day taman ti kunak. Alang harod intan. Intakid di aglangoy. Ipakita man ti kinalaing mga aglangoy kadagiti kakadwata. Naglaing kagayam nga aglangoy manang Aurelia. Nalalaing ka pa'y gayam nga miti siya. Saan mat? Nalaing taadwa. Nagmayat gayam dito'y pool. Makaparelax. Wen manang, iso nga inawis ka dito eh. Gaputa mumi nga enjoy ka. Agyaman ang kada kayo kanitindo. Nagsayaat kayo kanya. Didak pinaybayan na pulos. Awan anyaman na manang. Napatag ka kada kami. Gaputag papagayam tayo. Kanayon anam na maam titulong mi. Basta kabailan mi. Mala, ituloy ta nga raw doon taglangoy. Ag-enjoy takit di. Inton bigat, agtrabaho tayo manan. Oh my God, Alfred, anak ko. Agawitan. Doat alaangan anabati dito'y kampusan to. Umuna kayo latan, nanang. Kaya't ko pa'y ngay papas abantayan ti tanam ti asawak. Jakton makaden na ni Flora iti oray ka man. No kasta, dito'y tapailang arod. Di ka kayat apanawan. Ibagam tulata no kayat mon ti agawid. Kaduaan ka pa yanak ko. Agyaman na kitipan nakawat yun, nanang. Madamdama tayo pa'y nga gawid. Gapot na kayat ko pa'y ti agtalina dito'y. O sige nga rod. Ibagam tulatan no kayat mo ti agawid. Basta saan ta nga agpakarabi amangan no agtudo inton madamdama. Adda ka pa'y lagayam dito'y salas, Alfred, anak ko. Saan ka kadipay ang makaturog? Saan pa'y, nanang? Dituyak pa'y lang. Kaya't ko pa'y tiyak panunot. Ay, naliday ka manen. Apay aya. Malaglagip ko ni Flora. Malidayanak. Gaputasan tayo na makadwa. Nagrigat ko ngay liwliwag ti amin, nanang. Maawatan ka, anak ko. Amok anarigat ti pagdaldalanam. Nga masapul asursurwem alipatan ti amin. Awatan tayon nga awanan day di Flora nga asawam. Sangwem ti agdamakan masakbayan, anak ko. Ala, ikarigatak ti mang lipat, nanang. Ket namnamak ti tulong yon. Wen, anak ko. Kanayo nakngad da dito'y para ken ka. Anya ka diti ko na mga ibagam kanyak manang Aurelia. Agpakadwa ako makan ka na mabalin, Marcy. Kaya't ko nga minti mapan agbakasyon iti lugar mi. Ay katwa na manang. Day talagayam. Ala, ibagam no kaano ti planom apan nagbakasyon. Tapno may pakadak ken ni boss. Sige. Ibagak to kan kano kaano tama pan. Kat agyaman nakitipan ang kuyog munto kanyak. Awan anyaman na manang. Maragsakan akpay kit di Kaputa makapasyarak manan ni jay lugar yo. O ala, mapanta nga ruden. Ada nagururay a kliyente ta. Sige nga rod. Hamano sa pulan datan, no dita pa'y lamapan adagos iti massage room.
Ugno ka di tinasaw kanyak ni Marcy, Aurelia. Agbakasyon ka kanudya lugar yo. Wentindo, kaya't kumuta sa rungkaran dagiti kamang ti pamilya ijay. Kuyog anak ni Marcy. Kaya't mo ka diti sumurot kada kami. Ha? Makalawas tayo laang matijay no bilang. Alan, sumurot kan. Tapno ada kadwami ka ni Marcy. O sige nga, Rod. Ibagayon tulat tano kaano tayo amapan. Tapno makapagsagana akmat. Oh, at iti kape man ako. Agkapita, kabayatan ti panagsarsarita ta dito'y paraangan. Agyamanak, nanang. Ita, anya ti kunam nga ibagam kanyak. Kaya't ko kumatiag pa kada kayo. Kaya't sapay la kumatapalubusan dak. Ha? Anya ti kayat mo asawan iti daita anak ko. Umadayo ka, kasta ka di. Wan, nanang. Kaya't ko tiag trabaho di Bagyo. Barang ininot ang makalipatak. No madayuak pa lang dito'y lugar tayo. At dakan ka dayta anak ko. Palubusan ka. No dayta tinamnamaem apagsaya atam. Basta agan anad ka kumaakanayon. Wan, nanang. Di kayag tanag. Agan nadak para kada kayo. Kaya't agyamanak tapalubusan dak. Amapan iti sabali a lugar. Nakaimpake kamot gaya mo, anak ko. Talaga amapan kan ijay bagyo inton bigat. Wan, nanang. Insagana kong dagiti gargaret ko. Nanang, da kayo kit iti agan anad dito ya? Agmay may sakayon ton dito'y balay. Di nakpakadanagan, anak. Kabailagtag may maysa. Sika ati kanayon nga agan anad. At dadag iti sigod agagayem ko. Amabalin nga umasit ka kijay. Nasaya at unay no kasta, anak ko. Ti Diyos timang tarabay akanayon ken ka, anak ko. Agyamanak, nanang. Di kayag tanag. Binulan to ti panagawid ko dito'y. Talaga nagmayat ti agpasyar dito lugar yo, Aurelia. Presko ti angin. Kan maysa, nasisingpot dagiti tattao dito eh. Wen nairuam da ngamin kanyak. Nalag-antiriknak dito manang Aurelia. Kasla maikat amin a parikot ko no dak dito Kasta ka di. Mala, agin na tayo nga roden. Ituloy tayo man ti agpasyar inton bigat. Adupay ti saan tayo anadanon. Kaya tagyaman nak, tamagustuhan nyo dito'y lugar mi. Talaga ngamin amayat, mana. O sige nga, Roden. Intayon maturog. Tapno masapa tayo amapan agsursur inton bigat. Wana, sana bale. Tagbayag tayo matmasit dito eh. Nagpakadak mat kadi ti asawak. Uray siyak mat Nagpakadak mat. Iso nga uray agbayag tayo dito kat awan parikon. Ala nga roden, intay maturugan. Nakasagaan na ka din, Alfred. Itulod kan ijay terminal tibus nga agpabagyo. Wan, nanang. Da kayo langan ti urayak. Kasta ka di, maalang nga rod, umay ka nanak ko. Mapantan aglogan iti tricycle amapan ijay sentro. Sige, nanang. Mapantayo nga roden. Tapno sa anak amala daw iti biyahe. Kaya't kuunayin ti makasangpet iti bagyo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas na napauluan. Destiny, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas na napauluan. Destiny, dito'y drama tayo,
iti masakbayan. Alangarudan ako, umaykan. Mapantan aglugan iti tricycle amapan ijay sentro. Sige nanang, mapantay nga rudan. Tapno sa anak amala daw iti biyahek. Kaya't ko una yan ti makasangpat iti bagyo. Alawhen, anak ko. Bagkatam nga rudan, aday tabag mo. Tapno makapantan. Mabang-aran akpay amakangag ka dagiti uni dagiti tumatayab. Talaga nag-enjoy ak dito'y lugar yung manang Aurelia. Nagadu dagiti napipintas abuya dito'y. Nupaysan ko ang makita. Nagagat matikabsat mo amang iladladawan. Kasla makitkitak matan. Agyaman no magustuhan nyo dito'y lugar mi. Talaga akasta. Saan tayo kat nga roda makita? Ngam, naruam ti kabsat ko kanyak. Iso nga amuna ti ar-aramidan na. Gusto ni Marcy, Aurelia. Talagaan nag-enjoy kami ditoy. Agyaman kami iti panangawis mo kada kami nga umay agbakasyon dito lugar yo, ah. Sayang. Diyak kumapay kaya't tagsublay jay bagyo. Ngam, adamat kami trabaho tayo. Wan nga rod. Nagmayat ngamin tagpasya-pasyar dito lugar yo. Husto kayo. Nga masapol nga agsubli tayo. Tanalpasan ti aldaw ti lift tayo. Katagyaman na kada kayo, ha? Tada kayo lataan nga andingay kanya. Gayem da ka, manang Aurelia. Kat nakasagana kami amang andingay kan ka, iti tiyempo tila dingit iti biyag. Urayak pa'y amak kapanaw to'y po sa pagluganam sa akto matagawid, anak ko. Agan anat ka akanayon, ah. Di mo baybay antipakim. Ay, maikawa ak, itatao madayo ka. Di kagdanag nanan. Kanayon nak nga gananan. Kanayon tumot ti panagbakasyon ko dito eh. Kaya't ko lang ti umadayo. Labarang makailiw-liwag ak adagos. Gapoy ti pupusay ti asawa. Maawatan ka, anak ko. Kat sabay la ko mga rod, tamalipat ang beton tinatayan nga asawa mo. Narigat ngamin no iso ti kanayon na pampanunutom. Tulungam ti bagim amang lipat. Husto kayo nanan. Masapul at tulungak ti bagik. Tapno makalipat akan. Kaya't agyaman ak iti kanayon na panang palpalagip yu kanyak. Awan anyaman na, anak ko. Siyak ti inam. Isungar aramidat ti kastoy. Tadyak kaya't amakit kita nga agladladingit ka. Siging arutan. Tani agrubwatan to'y pagluganam. Ina ko na. Laglagi pong kumaakanayon dagiti balakad ko kan ka, anak ko. Jak pulos ni namnama. Nga iti panagalis-alis ko iti massage clinic ang nagtrabahuan. Kat masarakan ka dito Aurelia. Diyak mo't pinanunot nga iti manon a dekada na palabas kat agsarat tapay Alfred. Nagsabat mo't laang ti dalang ta. Ado dagiti napaspasama kiti biyagta. Nga magyamanak. Gaputa dimteng latta da ito yapanawan. Pinagsarak na tati gundaway. Husto ka, Alfred. Katnupay ado dagiti saan anasaya at anapasaranta. Nalasatan ta amin babaan iti tulong ti Apo. Wen, Aurelia. Kat nalabit nga itamot tan ti panawan. Tapno ituloy ta. Tinatunday nga ayan-ayan ta. Ha? Adda pala iti panunot mo day taabanag, Alfred? Una, gaputa da kalatta dito'y pusok. Ay-ayatan kalatta. Kat no manugot ka, ituloy ta ti ayan-ayat ta. Uray bakat kan lakaytan. Anya ti kunam pare Alfred. Nagdaton ka ni Aurelia. Wen, tindo. Kat sapay la ko ma. Tay kanak manan iti gundaway nga gayat kan ko na. Ngam bakit kan lakay kayon? Awan kanyak day ta, tindo. Basta marikriknak. Ay ayatak pa lang ni Aurelia. Nagsubli day di sigo da panagayat ko ken ko na. Ay kahit alangarod ah. Sikati makam mo pare Alfred. Sapay la ko mga rod.
taaklunan na kamanan ni Aurelia. Nakaraglag sa kakunay. Gaputa inaklon mo manan ti panagayat ko, Aurelia. Gaputa talaga asika ti agtagikwa iti panagayat ko. Ay ayatan ka unay, Alfred. Ay ayatin ka matunay, Aurelia. Ket kayat ko, agkalaysatan iti kabiitan a panawen. Adalataken ka dayta. Sumurutak iti anyaman a pagayatam. Nakasagana ak a makikalaysaken ka. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ay na, maragsakan ak para kada kayo adwa ken ni Manong Alfred, Manang Aurelia. Talaga da kayo tinay kari a para iti tunggal may sa Manang. Agasem ngay, manon adi kada tinapalabas. Ngam, da kayo latta ti agkatuluyan. Uwan nga rod, Marcy. Kas na jackpot yan. Ngam, pudno a mapaspasamak. Jak pulos ni namnama nga agsarak kami pa kalpasan tinaunday a panawen. Maragsakan ako unay. Awan gayam di yuliplipatan ti umay into nagkalaysa kami. Ay katuan amanang, umay kami to asa nga pamilya. Basta ibagam to kanyak no kaano ti kalay sayo ken ni Manong Alfred. Dito itapay lasangwanan ti massage clinic, Tindo. Nagdagahang di tauneg. Nang runa ket kalkalpasta nagmasahe. Una, agkapkape aklat ta, nga oray nagdagaang. Sika talaga, Tindo. Managkape kalata. Una, saan na nagbaliw dayta? Ang baliwan taman ti saritaan, pare. Sino ti mangipagharop? Da kayo matlagayam ka ni Aurelia ti agkatuluyan. Nga oray, naging nadayo kayo iti manuad dekada. Wanherod, Tindo. Jak mat impagarop, nga agsarak pa iti dalan mi. Kalpasan tinaunday a panawan. Nga magyaman ak iti Diyos, gaputa impalubos na, nga agsabat manen ti dalan mi kini Aurelia. Oray da kami agagayam yo. Maragsakan kami para kada kayo. Katsapay la kuma, tamataginayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami kada kayo. Kaya't husto ka. Sapay kuma, tamataginayon ti talinaay ti panagden nami kina Aurelia, kas agasawa. Aurelia, agapay taman nga agkapid ito'y salas ti boarding house ta. Uwan, Alfred. Mala, agtugaw ka lata dito'y abay ko. Amom, nakaragrag sa kakunay. Gaputa umadanin ti kalaysata. Uray syakmat. Jak mailadawan ti kinaragsak ko. Kat makunak a destiny daytoy nga ayan-ayat ta. Gaputa uray naglabas dagiti dekada dathalata. Kat sapay la kuma taditan ton agin na dayupay, Alfred. Sangwentan ti agdamaken masakbayan para kadata. Jakon ipalubos nga umadayo kapay kanyak. Nagmayat matan ti love story da Alfred ken Aurelia? Saan ka di? Kalpasan tinabayag a panawan. Iso damat lagayam ti agkalaysa. Makuna a destiny dayjay nga ayan-ayat da. Ngamin, nagsabat lat ti dalan da. Itilaksid dagiti adu a panubok a nagdaldalanan da. Wen nga rod, ket maragsakan para kadakwada. Ay, kasta akmat. Katsapay la kuma, tasaandan nga agin na dayupay. Bakit kan lakaydan akas kada tayo? Nalabit, saan maten nga ipalubos ti Diyos nga ginadayuda? Tapno na namon da maten at iragsak kan samit ti ayan-ayat da nga agkadwa. Ala nga rod, intayo gumatang iti isagot tayo kadakwada. Nakababain mo't no dumaray tayo nga awan imot tayo. Wen nga agpayso, mapantayo itan. Agpakuyog tayo iti maysa nga anak ko. Nasayaat nga ron, no adda ti anak mo, Marcy. Intayo, sakmay nga umay manandag iti agpamasahe.
Saan tayo tumanan na makarwar? Into no may alawas ang tikalay sayo ka ni Manong Alfred Manang Aurelia. Kablawan kayo. Talaga ang matong palmatlaangan tinabayagan nga rapaap mo. Tiyang kita kayo manan ka ni Manong Alfred. Kan saan lang nga dayta? Naituloy pa'y tinatunday nga yan ayat yo. Natong palmatlaan ang tinabayagan nga arapaap ko. Kat sobra-sobra pa'y. Naituloy tinaputad nga yan ayat mi. Madlawa nakaragragsak ka manang. Kat maragsakan akmat para ken ka. Gaputan na sukatan dagidiliday anapadasam. Idi pimusay day di Marlon nga asawam. Uwan nga rod. Nakarumot aliday tinagdalanak. Kat agyaman na kada kayo agagayam ko. Tadidak ininggaan nga inandingay. Aging gaan na kailiw-liwa ka. Gaputag papagayam tayo manang. Natural laang nga aramidan mitikas jay. Namnamain kayon to amin inton kasarbikan ni Alfred. Di kay tumaaw-awan, wen? Namnamaam day tamanang. Adda kami to amin inton aldaw ti kalay sayo kani Manong Alfred. Mayat ito'y sirok ti salon na ayan ta Alfred. Aguuni dagiti tumatayam. Awan nga rod. Amom, nakaragragsakak. Gaputa talulagin nga aldaw ti palabsen. Makuna nga agasawat anton. Uray siyakmat Alfred. Nasukatan iti aglaplapusanan aragsak. Tinariknak idi aladingit. Gapu iti nasapa nga ipupusay ti asawak. Kastagmat. Nasapa mo tapi musay day di asawak. Gapu iti sakit. Katkasken ka, nagladingit akmat iti hosto. Ngamitan, nasukatanan iti ragsak, dagiti aladingit. Mamati ak ano bilang adantuman dagiti pagdalanan tapan nubok iti biyag. Kabailan tan asarangtan, babaan matlaang iti tulong ti Diyos. Kablawan kayo adwa, pare Alfred, Aurelia. Nalpasan ti kalay sayo. Agyaman kami paritendo. Agyaman kami dindo. Agyaman kami iti dadarayo amin. Sayang, awanin day dinanang. May matangan na kumamat tinalaw sa ragsak mi ita eh. Sana bale. Amok amakit kita na latad iti mapaspasamak kan ka. Auray awanen. Kablaawan kayo, Manang Aurelia, Manong Alfred. Kamaudyanan na, nalpas matlaangan ti kasaryo. Agyaman kami, Marcy. Mala, ituloy tayo ti agraragsak. Kaputa ato dagiti na isagana amakan. Alang nga Ruden, mangantayon. Itay pa'y lang ang marikrik nagtipisin ko. Napanuga kita nga aldaw, Aurelia, bakit? Ngam nakaragragsakak. Gaputan alpasan ti kalay sata. Uray na banug ta, nalaos mo ti kinaragsak ta ita. Kat ulitak manen ti agkarikan ka. Ipatag ka iti unos tinabatbati pa'y nga aldaw ko dito'y lubong. I love you, bakit? Uray sakmat Alfred. Agkari akmat. Si kalaang ti ayatan kan ipatag ko. I love you, Alfred. Ditan papagayam tinaggibusan. Ti serya tayo itaalawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Rebutazo. Kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam, inte ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ay ayatek akakabsat, saan nyo nga ibalusan ti bagiyo. No diket, bayan nyo at ipungtot ti Diyos ti agibalas, tana isurat, kukwak ti pamalas, syakto ti agibalas, kuna ni Jehovah. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nay, naan ano day tarupa manakaw. Dara-dara ka mata si Mang Pahit. Tatang, awan mo ti amo kabasol ko. Ngam din ang naklatan ti anak ni Dunya Lucia. Anya? Inaramid naman ang daytakan ka. Ay, nalabasan ti anak ni Doña Lucia. Bayan yun, tatang. Tinapatag. Kat nakasangputak asi kakaradkad. Ngem anak ko. Tatang, saan yun nga ikaskaso? Gaputa uray anya ti aramiden tayo. Awan laban tayo kan ni Dunya Lucia. Ala, no isuti ko nam. Ngem pangasim tagan anad ka. Kandi ka agar aramid iti may kaniwas. Gapo iti inaramid mo. Nagbabawi iti maysa nga investor nga ag-invest iti maysa a proyekto. Mama, diyak amo akadwayo as sumangpet da diya tao. Kan, saan mo ta siyak tinangirugi? Anya saan? Nakita na si katinang ngirugi. Kan saan lang adayta? Nagtutulungan yung agbabarkada at dinangran ni Samuel. Ini kaklang mat iti leksyon na ni Samuel. Gapo kan kwa na. Saan nakapagan ano ni Carmen? Gapulaang iti babae, dinangran yun ni Samuel. Agpanpanunot ka kadi, Carlos. Mayaptal daw mo ita, Samuel. Naibus namin adagos dagiti lakok anatang itangal daw. Sigurado, maragsakan lakit di datatang kanalang. Saan laaday ta? Magatang ko dagiti kasapulak iti pagadalan. Kasta ka di? Talagang nagagat ka na singpat ka, Samuel. Saan laaday ta? Kanayo na makita ka iji simbaan. Wen, iso ngamin ti di makla, Carmen. Ken, mamati ak, ati taong agbiag iti nasantuan, kat ad-ad dapay aparaburan ti apo. Agpay suday ta. Ang pudno ka di adinangran na kamanan ni Carlos. Kan, itulok mo ka di akas talata na kanayon? Pudno kinabil na. Ngamjak agibales. Gaputawan matlaan ti maganab ko anasayaat. Ken, ikararak ko iti apo. Nga ison, ti makaam mo kenkwana. Haday ta. Nalpas kun at sinibugan dagiti mula mi anatang. Ay na, mangrugida na dumadakkel. Ti anak ni Doña Lucia ti sumukat. Hoy, sika lang ay. Sika ka di ti ama ni Samuel? Ay, wine. Anya ti masapul mo iti anak ko. Awan ni Samuel. Apay ngay. Agdanog kamutain, anay kaw. Damagam iti anak mo, no apay adinangran ka, sika lakay. Ken bagbagaam ti anak mo, asaan nga agin lalaing. Kunamla na sino anasantuan, ngem, saan mo't gayam? Ay awan ti amok abasol ken ka ti anak ko, nasingpet ti anak ko. Ti kunam kit di, agin sisingpet. Ditakan! Imayag, tapno siya akong ti agbayad kadag iti pilsyo iti hospital. Kan alam da ito agatan, Samuel. Dunya Lucia. Basit lang agatan da ito'y. Tinapatag, saan kayo nga agdarom? Gaputa madadaal ti reputasyon ko kas negosyante. Saan ko nga awatan da ita agatan, Dunya Lucia? Kandi ka agdanag. Saan kami nga agdarom? Apay,
Saan kayo ngagkasapulan iti kwarta, Samuel? Pudnong agkasapulan kami iti kwarta. Ngam saan aday tati kapatgan iti amin. Agyaman aklaang iti day ta agatad. Ngam lading itag. Jak awatan day ta agatad. Carlos, namin anon nga imbagak kan ka, adi kakayat. Kan pa nga asim, pumanaw kan, gapot adupay ti aramida. Anya? Itala nga umayak dito'y balayo nga papanawan nakpay. Apay ka di adi nakayat, ha? Uray anyat aramidam, di ka maayat. Pasensya kan, ngam addan agtagikwa iti pusok. Kat saan asi ka dayta? Iso apang nga asim, tadi nakrengrengan. Jak maklunday tangay imbagam. Ado ti kwartak. Ket agbyag ka anarang ay itisidong ko no siyak ti pilyam. Wen, agbyagak na agpayso anarang ay itidanam. Ngamjak to agbyag anaragsak itisidong mo. Anya? Binasted mo ni Carlos, friend? Amang ano anya ti mapanunot ng aramidan? Saan mo't amabalin na song batak? Ta saan kumot nga ay ayatan? Ala, agan-anad ka nga rod. Amang ano anya ti aramidan na ken ka, ta binasted mo. Sapay luko-luko day chay. Iso tay tao adi na kayat ti mapaay iti kayat na agun-udan. Wen, bilhen. Talaga nga agan-anadak. Maawatan ka no apay adi mo kayat ni Carlos. Takas ko na ni nanang ko, pilyak ka no ti sungbatak abaro. Detay ka no makajos, tapno na singpat, saan abartak, wano agbisyo mo. Pudno launay, husto ni nanang mo. No makajos ti tao, liklikan na ti madi nga aramid. Kumustan ti takyag mo, tatang? Ay, naimbaga na inanakaw. Iso mabalin kon ti mapan iti bangkag. Nang runa ta adumanen ti marami di jay. Adi na kayo kid di tatang. Siya kun ti mapan di bangkag. Uray, ta Sabado mat ita. Kunak man no adda papanan nyo kadagiti kakaduam itangal daw. Napan kamin idi kalman. Ta isulaan ka no ti wayada. Aywan gayam. Imay itay ni Carmen. Ta umay nakabisitaan. Ngam, imbagak ang nakaturog ka. Isuasan ang nagbayag dito'y balay. At daintid na akamuti kan sitaw. Katariniing nakumalata Ha? Kat numayat ti uuro kam itay. Isuadi kan binangon. Simangpet ka manan anabartak, iho. Inaldaw lata nakasta ka. Apay, di ka ka di maumang agbarbartak? Mama, diyan kami maklon na di na kay ayatan ni Carmen. Kat ano mati babae di ta mabalin mo nga arman. Apay pailaang aday jay a babae ti kinayat mo. Di yung amin mawatan, mama. Isulang ti babae nakarik na kiti kastoy. Gansan laday ta. Napintas ken nasing pata babae ni Carmen. Anya? Ngam, saan amay bagay iti estado ta iti panagbiag ni Carmen, iho? Ti Pilyam, kat jay babae nga adak kaya na iti biag. Mama, Dengganak, iho. Gaputa pagsaya atam matlaang, daytoy nga ibagbagak. nakaluto kagaya may nanakaw. Ay na, nagbanglumot tinday ta inlutaw. Tatang. Isungag tugaw kayon tamangantan. Ay, Kalpasan na, inta makimisa. Domingo ita. ay wan gaya man niya. Nalipatak mo na Domingo gayam ita. Ha? Ala ni tatang. Amangan no agkabaw kan. Ay, saan pa'y mo't Ang saan abalay no agkabawak. Adda kamit amang ipalpalagip kanyak no pa nagmimisa. Un matkit di tatang. Ala, mangantan. Tamangan no bumao ti makan. Daytoy kati kayat ko. Mabsugak iti taraon. Kan mabsugak pa'y iti sasao ti apaw.
Ikan ka itidakkel agatad. Ngamti kayat ko, agasawa kayo iti anak ko. Tinapatag kanya kat agragsak ni Carlos, kantap no isardeng nan ti agbartag. Ladingitag, Doña Lucia. Ngamjak umanugot iti ising-singasing mo. Nang runa katjak ay ayatan ni Carlos. Apay, di mo kayat arumang ay ti biyag mo. Kansan lang aday ta. Maited ti anak ko amin akasapulam. Pudno, agrang ayak iti sidong ti anak yo. Ngamjak tumatlan na ragsak. Gaputa saan nga iso ti ipit-pitik ti pusok. Kan kang runahan iti amin. Awan kan kuana dagiti galad. Asap sa pulak iti maysa alalaki. Anya ti kayat mo asawan? Maipaahingag paiso ni Carlos dagiti kasapulak. Ngam adda ka di panagbuteng na iti Diyos. Ay, nagatang kumatlangan dagiti kasapulan mi ijay balay. Ay, agawid akmatan. Tapno makaluto ak iti pangrabyan mi. Ni Carlos ti masabat ko. Umasidagan. Kunaktubay kat asikaday ta, Samuel. Apay ka di. Anya ti maipay ko. Agpudno ka man kanyak. Kaayan-ayat mo ka din ni Carmen? Ne. Wan. Kaayan ayat ko ni Carmen. No kasta. Daytoy ti maiparbangkan ka! Ala, di ka nagsangit, Carmen. Tata, Jack lang amin maaklon na kasdi tinapasamak ka ni Samuel. Ay, tinapatag. Naitaray adagos dito ospital, ti anak ko. Ket natiliw metan ni Carlos. Tata. Patibkerem ti pakinakam mo. Masigurado, sana baybay anti Diyos ti anak ko. Iswadi ka nagsangit. Patya ka malasatan ni Samuel ti operasyon na. Ket umimbag, gapu taadda iti sidong ti apo anamarswa. Anya da ito nga inaramid mo, anak ko. Mama, diyak kayo ti may balod. Tulungan ta ka makarwar ditoy. Mga lalaang ti abogado ti maaramidak ita, anak ko. Nagado nakakita iti inaramid mo. Kansaan laada ita? Nagadumat tandag iti nagdarom kontra kan ka. Anya? Diyak kayat ti malungsot iti pagbaludan, mama. Diyak lakit di kayat. Saan ka ngagdanag, anak ko? Agpatulong ak kadag iti amamok. Barang makarwar ka dito'y pagbaludan. Tata, ingkay pa'y aginana. Gaputa amok anabannog kayo ang nagbambantay ka ni Samuel idarabii. Ay, inton madamdaman anak ko. Pangaasiyo, taginana kayo. Tapno adda pigsayo. Sana bale, adda akmat amang sublat kada kayo. Agyaman akin ka, Carmen. Tada ka amang tultulong kada kami, di anak ko. Awan anyaman na tata. Gaputa saan kayo nasabsabali kanya. Kan maysa, kaayan-ayat ko ni Samuel. Iso ati kayat ko, adda aklat ta itisibay na. Kumusta kan dito'y pagbaludan, iho? Mayat-mat, mama. Naanos da kanyak ditoy. Kan adon tinamamok dito'y pagbaludan. Iho, Nakamiris akon, mama. Pagbababawiyak dagiti inararamid ko iti kalabas. Kat pakawanan na ko, mama. napakawan kan, iho. Kan pakawanan nakmat. Gaputa saan ka nga insuro itinasaya at awagas. Mama, Naladaw man ti amin. Ngam aklunan ta nakastoy tinapasamak. Tinapatag, nakamiristado. Sana bale, takanayon kaabisitaan dito'y pagbaludan. uwan, mama.
Ket di kag danag. Gaputag sing-sing petak ditoy. Kablaawan ka iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman tatang. Congratulations, Samuel! Nakaturpos kan kas may nga engineer. Wen nga rod. Kuturay si ka. Congrats, Matt. Teacher Carmen. Sika talaga. Kat, sumurot kayo na kada kami. Tamapan tayo mga ija restaurant. Ay ketwin Carmen. Dayta ket your urayak. Sapay itayak pay lang nga mabisain. Ni tatang talaga. Basta makan. Nagalisto. Sana bali tamakabsog met ti makan. Pudno ka diti makitkitak. Sika ka ding agpaiso dayta, Samuel. Oh, agyaman na kiti apo. Tadinengeg na ti karkararag ko. Juan Carlos. Kumusta kan dito pagbaludan? Nasayatak matlata dito eh. Sika ngay. Okay aklaan, Matt. Imayak. Tao may kabisitaan. Nakuna ngamin kanyak ni mamam, akayat nakamakita. Pakawanan na kumaiti inaramid ko kan ka. Naamiris ko. Asaan ama iparbang dagiti inararamid ko. Nabayagan na napakawan ka. Tinapatag. Nagbalbaliw kan. Kang runaan iti amin. Namati ka iti apo. Kan intulok mo. Nga iso ti agari iti kaunggam. Nasaysaya at nga ayat ti agari iti puso ngam tigura. Tati ayat ipaay na ti kapya. Kati Diyos isanto ti mangsubadkan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.